قال مسلمانا نبي روكي عالمكي ريفا دتشو يكي بعمر ما زندي دلير نهاجة نميه نهاجة عبادته قو بيرا قلت شيلتك ليكر قلت نزاني تد عمري تدا نمات وقت دشا في دنيايكي قو كاري بخرا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون قلت أقول شيء قو إنا لله وإنا إليه راجعون قلت معني في زاني قلنا قلت زاني معني في تشيه قلت شيه قل إنا لله أي أز عبد خده تعالى وإنا إليه راجعون أم كيف فقر نهرنا حزوري خده تعالى إيقو وقت تزاني تعبد خده تعالى نيش وتكي هري حزوري خده تعالى حاضر كج حزوري خده تعالى راح وقت تزاني تعبد خده تعالى نيش وتكي هري حزوري خده تعالى حاضر كج حزوري خده تعالى راح حاضر که جو حضوری خدا تعالی را قلت وقتی هر حضوری خدا تعالی خدا کش تا پرس که تا چه عمل کر تا چه رندی کر تا چه خرابی کر کش تا پرس که اگه چه بکم قلت تالی عمری خواه جبر وادا توبه بکه حاجه نمی و عبادتی خواه هبه بی گونه تا گشکی عافبن تا هر حضوری خدا تعالی فدی کار در نکوی چه قاس انسان جه هنه عمر چونه نهاجه نمیا که هنه نهاجه عبادته که هنه و زانن جی که بمرن و زانن جی که هرنا حضوری خدا تعالی نه یا ربی وقتی ام هرنا حضوری تا یا ربی ام فدی کار در نکون یا ربی تعامل ما قول بکی و ما نکج انسان غافل